Assalamualaikum. Terima kasih karena kunjung bak channel Aceh Viral. Baik tahu, subscribe, lonceng, dan like beserta share. Selamat menonton. Assalamualaikum, Syaralum Bandung. Nyo long kebetulan tayo tengah lonjak barau, long nejak dina. Merempak dengan Pak Nek Ibrahim. Dengan Pak Nek Ibrahim yo, Pak Nek Ibrahim. Ban kena Pak Nek, Pak Nek. Pak Nek Ibrahim. Pak Nek Ibrahim yo gampung di Blarling Pak Nek. Blarling ha? Di Blarling Kecamatan Kota Juang Kabupaten Birun. But kayang thiura-ura geba yo, geba apa guna? Timah ngai tangen ke loi. Ngai tangen ke ba? Ngai tangen. Nyo Sabah ke Pulau Padum Pak Nek Pulau Sabah? 10 ribu ke Pulau Sabah le Pak Nek. Ya, jin ke? 10 ribu. 10 ribu Sabah ni. 10 ribu ke Pulau Sabah. Meo ke tayo pegat dalam tentai tapi 10 ribu. Meo tayo pegat dalam tentai tapi 10 ribu. Mak kaji. Menyo memang nane blok di mayo yum 10 ribu. Bele ni laki kurung 5 ribu. 10 ribu dua bo. Tabak urung tayo menan. Meo kata laki blok. Laki kurung lah. Udah laki kurung sayang ni Pak Nek yo. Ya ngetangen bro kejang ni ngetangen unta je mun. Tangen unta je mun yo. Ni tangen unta je mun ni kiban ni. Sayang tak Pak Nek yo. Pak Nek, pada boh ni Pak Nek. Lebo. Menyawa mentang na. Hanya Kamlinggai. Ya ni perumoh kanali. Gepegah kero katanya berarti hanale perumoh Pak Wah. urina mentah. Oh, urino menteng salah. Karena Pak Nek pendengaran kurang nyo gepegah kero nyo Pak Nek pendengaran kurang pah. Baik salah pitanyo. Berarti urina gementengna anu lebo. Ya, banyo Pak Nek. Urina gementengna Pak Nek. Ya, anu lebo. Anu lebo. Ya, ne utima gelang ngai tangen nang gewe kota Birun man Sabah Birun gewe no. Dalam tentai lagu tabak katanya jino kada pakai pet. Kada pakai tanjau. Ya, nanali ta cerong i ngon pu ngon yo nanali ta cerong i mio jamun katanya ka ngayo ta cerong i. Ngon tima ta cerong i. Mio jino hanale ka ngon pet kana tanjau segala macam kan. Ya amban tapi nyo perle si katanya yo tete mate lempu. Watete mati lempu, hana ude pedi, hana ude listrik, nyo katanya kunci ji. Nyo baru tak tetap timah lem. Ladum ya hana timah te mati lempu. Peluk jet ke bu, peluk jet, gikat dalam, kecrong i. Ya ni, Pak Nek yo, mari kita masa memang nan kalian Pak Nek yo, tak bantu kanyan, kahai tak bantu orang lain tablonya, le tablonya balik dalam kaya kurung. Menyo katanya pegotnya hana tentai tapi 10 ribu sabo. Hanyut pi. Ya, ban dalam tentai tapi 10 ribu sabo. Nyo le lake 10 ribu, lake kurung lom. Yum 10 ribu, lake kurung lom. Ya, ban, ba. Mari kita yo. Dah bantu Pak Nek yo untuk kehidupan yang diuro-uro. Sayang Pak Nek yo ni. Ya, nyo hotel lunjak dinah tengok. Hotel lunjak dinah merempak ngayan tengok berjalan. Ya, ban. Pak Nek tak tabe Pak Nek. Berarti thiura pada merempak na penghasilan ro ni. Nama 20. 20 ribu merempak penghasilan thiura Pak Nek. Aci ni bayangkan 20 ribu. 20 ribu merempak thiura kayan. Peng. Demi gemude udip. Aci ni bayangkan memang tablo talake kurung lom. Thiura mulai subuh ke berangkat sampai sepot ke 20 ribu. 20 ribu. Aci ni bayangkan tak? Ngai tangan ni hai kerja. Ya, tangan ni. Ya, tangan. Aci ni bayangkan tak? 20 ribu euro. Nyo tagop ke ba kayan. Dalam Sabah menyona kayan nyo padum na dalam Sabah depan ni yo. Dalam Sabah. Yo. Yang ke Mandum ni. Mandum 20 ribu ke pegah. Mandum menyo lagot 20 ribu. Menyona lagot nyo 2 boh ke padu ribu tak kayan. Mandum ke bayo 20 ribu kan rezeki ke. Menyana lagotnya lebo. Padu ribu tak kai. Makaji kita yo, haik tak bantu orang lain tak bantu kenorot. Ya ban. Sekian terima kasih Syaralum Bandung Pak Nek yo urung Blarling. Kecamatan Kota Juang. Gebabahnya Tipuro berarti.
Ban terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih karena kunjung bak channel Aceh Viral. Baik to, subscribe, lonceng, dan like beserta share.